ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ NRCꯁꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯅ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ aduna Hindus satina achoba major chunk of Hindu populations yormeba aduna har bising se makhui mayam si kamai ta godage haiba wafam ma kanu da akoi Assam government of India da makhui da satina achoba headache ma makhui oi ki ba aduna hojiki haiba wafam se hoji su loi dribni ko aduna loi dana hoji pok chanai na adum leikraba wafam ne ba aduna masin pura final tore approve tore hanan loi re na wafam leitri bane ba aduna simo wafam mayam su leibani na akoi kanu da Manipur da na karamba orkatagi haiba do hoi Manipur ki factor ga Assam ki factor ga kharabudi khenar pa yai ada Manipuri factor sina kamai to buno haida akoi na Myanmar ki borders da kano da international boundary da leibani na aduga Myanmar ga ha thangna ba yum thangna ba man next door oibani na akoi gi mathangi thongjin na bidu oibani na aduga Myanmar da akoi gi political instability adki kano to ri ba kholi ba military ki crackdown against makoi gi kano mayam da rebel force mayam da tawr pu khot pa mayam da maram oi ra ga ngasai ki Myanmar ki changsilak ki hajilak ki mayam se aduna masigi factor sima adum oi ba haitare ada hojik habire duni ada hiya na habire duni in government of India ga hojik akoi ki mini se kano ga akoi ki kuki jo community haidasi ko sin kuki jo community haidana maru ina Myanmar the base to Myanmar da lady ba settle to ba adu even Manipur su settle to ga lady ba asigi community sing se masiga makoi government of India yamna afaba mari am lady bane ba hari mari city ngasagi akoi gi tongan ton ba mayam legra international diplomacy gi kari gi akoi kanu da legra hai tare Myanmar ki interest ne ba ada Myanmar da hoji ma akoi India gi tongan ton ma ki project mayam pai khali ba kholi ba legra adigi hari ba project sing do sohan dana ba manghan dana ba aduga madu makoi gi khubam da dum lejana na ba adigi hari ba area se ki manung thel tari ba population sing se akoi Indian government ki Indian influence ki manung da thamna na ba hai tare Indian akoi gi kanu ge influence ki kanu da khubam da thamma gadi aduna ngasagi asunda Chinese dominance amso Myanmar da lady banina China se pura next kanu ne yamna anakpa kanu ne neighbor amani hai tare ne aduna magi kanu influence mayam ataki influence is loinam yawre ko military influence economic influence market influence simo mayam si loin yawr panina haribu mayam se masi kanu tong mayuk na khona rakda kanu da in government of Indiana akoi chin kuki jo community sing se moi se marup oi da yati hai wa pham ma leibani na masini ba makoi men agenda se aduna ni hai ba adugi Myanmar da makoi na toba adugi kano se masiki policy se adugi mami tar tana ngasi Manipur da akoi kano kuki chin kuki jo community mayam se makoi yamna friendly oi ba relation ama thami harga tawdi sine ba aduna hoji akoi na adum urisne hiram khadong da thawram khadong ta loina kuki jo bu kano to ba Indiana adum support ba Indian security force maru ina India ki mahut sin bai da hoji kana tare khoi central security force sine ba Indian army as well as paramilitary force sine ba minister of home affairs ma khada le ba aduna makhoi mayam sine government of India ki interest do makhoi na represent tore harga masagi chin ko ki jo community sing se moin matam le ba khim da adum protective silmi mon ga thambi bane ba aduna ne makhoi na panamna akai ba aran ba international akoi kano gi the criminal activities mayam tawrak su terrorism go thabuk mayam tawrak su adam somehow ngak pi bung man gi mong da sum tawrak le se asigi ngasai ki kano dunano Myanmar da thamba government of India ki ma ki kano dunano political agenda do adu gi pot tuna ne ba aduna simba mayam ma dai ba asisu adum ngasai ki kano da Manipur da NRC top si han ya government of India ne yaning da se masi factor mo obi yari bane ba hiale ma aduna simbo wa phama am lei jai lei aduna ngasagi akhoi bu haijo hairgdi kano na akhoi hosi lei pirba kano se Manipur lengak se masi hairisni hosi mayam na han da so hai ki legra akhoi JFD ki kano na kano finance pai ba se finance secretary o karam sunil na man phung to ki wa phama ngarang pokchi sing yaw ki lei bani hosi akhoi Manipur chief minister o ba kano se wai gimnam khemsan se mahak na karuma Manipur da census se pangthok bi tar gadi maduda basis to oire haraga delimitation tor pamatam da akoi ki Manipur ki leriba hojik leriba assembly seat hom fujigi magi kano se seat reallocation akoi gi kano ma assignment kano ma lakpamatam da delimit tor pamatam da ne
Maitai Chief Minister Aroi Mana Organin exactly Brozendra na chu thambirama bani oh okay aduna sima wafam mayam silai banina nade madudai da okay Maitai na Chief Minister oiba Aroi bo ni gana harga made pakhale harga yamna communal feeling ma loina na tawsi habi wanati hai indigenous kan je indigenous people do indigenous communities kan je hai indigenous ya okay Maitai khagda nate nanga sing lady adiga to ba okay mayam su lady minority masam mayam su lady na asing ba mayam si yengbire harga to bir harga sab thabak to lokhat pi gdong ne bo adudai da kano da okay center na hai ba ngakta som ilga sakani akhoi isa ki oijaba isa ki oijaba thinking isagi oijaba warep adi isagi oijaba thabak tawngam de akhoi center na the kan center da hangba ta yana sum habi phimam da leiba tar gadi then aduti manipur yon thop ga chap manara ne ba manipur pithop ga chap manara ne aduna simo mayam se yengbiraga akhoi thabak to biwa se haisening ya ja sida ina mulak chaning se jak